Inua Kirimari. Tuti na bara. Yes. Na dokaigwa giwate DCP ateka KKK. Dokaigwa geruma kiama kia PLP. Ona ile ige ciothe. Yes. Torurere. Katiba yugete we are multi-party democratic states. Shamaiti ciothe cia Kirimari. Iyo ko cia mwe. Toko tu hamwe. Adoga ko tukibucia tweke mwena omwe. Kwa ati maiti matira dina wakire na tutire mundu ragu more oge. Asha. Nie na mundu geto matha wakare wakarua na rigiji. Yes. Iwe tu yarata. Kuringana na ndereti ire koretwo ikuo ni kuragio tiri thiini wa Kirimari giakoragwo na mundu umwe worotagwo ko gatuika we niwe kingpin na ni gwikoretwo na ngucanio yo kuragia tiriri ni Uhuru Kenyatta Rigathi wa Gachagua kane JB Muturi no kingpin wa kuragio no kingpin wa Mount Kenya region ni kwisi ya tiriri for the time being really to focus muno na kwa kingpin itoko ni doko ya kaniado. Yes. Kama tuwesigia tiriri one single important thing todo volio ni ora hete kodu muno to focus no ora arere wakoinukia Ruto. Yes. For kingpin odo gapeka kingpin Stevena modu ageo otobodo kiole kila kidia nabe ari ageno ko respect ma respect Taribu na moldari gijiri iyo kilia ketu deputy. Yes. Hili dia speaker wake. Yes. Itoko mwera muhere gete. Ito ni gete kia katia. Aheo. Ndiye ni gete gete no oroshi wa heshima. Iyo igatu ya tere. Heshima si utumwa. Iyo muru ka uro adumake community ya Mount Kenya geshiria era kohengania oyo kana oyo oge ibi no heshima. Hallelujah. Bora tukoto ikindu wiki kindu kimwe na focus it right now ekone ko ino Ruto tuni advocate for pio uchumi maundu mothe governance excessive corruption na impunity kwa wathikira watho ora mrekire wiki kidhiru yeturu watho ni nyingi muno. Yes. Mwana kiwatari na kika na ke kurori dati yes is now hanging on dear life. He's surviving on life support. Yes. Oreoge ojuan akora iro folidini surely mundu shiori ona tugera no tukona kika na kina tiko tutiramo mena tono ane to tiwawe to hofu kirima asha no ni maundu mari ekite bururi-ini kuma igira. Yes. 3 years ona moi ego to maundu mara moi ane kaburu mona ketari children's play. Haya uteti wa Shesheni hakuwe nawe.